A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatan wa salaman ala al-mab'uthin rahmatan lil alamin amma ba'd. Kraj hamdi ku Allahi azza wa jall, salavat jem selami anë pro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u praleskeri familju, ashabia, e mu prasao kolla so gjivdingja kële voz vishime për rukencar, e ma kea dunjana mu klen nisar aver osven sar muslimaj. I tema e desutne družibas kiritalo pralalen odela gjikerela tut. So cel pralalen a kea tema gjivdina e kojek vakti na turbulenci, vakti kote o manush pere mislencar, misnala deka alo gjiko agore gjivdipna skoro, ko vakti ko kitalo napuštimo taro sao strane, ko vakti koga sarino beçinena leske ana izvršinena, emo manush avela gjikjek asavki situacija sar te nashalgja i vole gjivdipnaskeri, nesar sar te nashalgjo manush ro poverenje taro manush, u doleske prala musliman a katar mangavate prenesinaftuke i muždar tartoroja račia deka o Allahja gjikerela tut. Kobor tove günahçari, kobor tove durtaro Allahi, kobor nikana nalan ki sežda te pere Allaheski. Šajda na trudisalilan, te postine jek dive ta romasek Ramazani, ali džan i situt vakti. Džan deka i kobor tove durtaro Allahi, o Allahi mangelatut, em pravgja o Allahi udara çaltuki. Adva najshukar penela menge o hadithja mare pejgambereskur alaihisselam, ko te rakçvela ko sahihul muslim, pejgamberi sam ka kirel, tu men greshinena preku irat, ali me oprosnat menge preku odive. Tu men greshinena preku odive, ali mesjuma dava kwaso oprostinela tu menge preku irat. O ashabija ko akti pejgambereskur alaihisselam, on si nespokojna, taroseko azapite astarelen, a çalodva deka o pejgamberi alaihisselam sine mashkarlende. A advo Allahi azza o gjel potvrdingjalen kote ka krel, wa ma kana Allahu li yuadhibahum wa anta fihim, e mu Allahi nanete kerelen azapi, Wallahi nanete mukelenge kazna sa gjikote se janë tu mashkarlende. No qaci pe italla e dveo pejgamberi alaihisselam, nane mashkaramende, ali si e ka ver buti. Ko te dela men garancija, ako i keramen kja dia buti, o Allahi dela men peri zaštita. Ulesko Allah ko Kurani ka krel, wa ma kana Allahu li yuadhibahum wa hum yastaghfirun. E mu Allahi na kerela le na zapi. O Allahi nikako na ne te krela zapi o kolen, kola sorodena oprosa qa pere gjunahia. O dolesko Allah po vikujnela tut kori peste ma gjikerela tut. O leske pralalen ko kuci hadis, o Allahi azza o gjel ka krel tu menge vakerindo, o Allahi ko a primetinela tut, deka prema leste poshminea te ave, poshminea te kere o jek që kori, o Allahi prema tute prastando avela. O Allahi ko a primetinela deka tu prema leste avea ti keretut koles korva so Allahi tarbari rados prema tute avela em gushinela tut. Ka dva momenti koga tu poshminea te ave ko Allahi, so Allahi vikinela tut, o Allahi mangela tut, o Allahi asavki rados kerela çaltuke, so penele melekonge, o tu men mere melekia, diken moro robis miringja pe mansar. Ila tu men svedokia deka o prostingju moleski. Primetinea karigu Allah sar penela tuke, o filani manush miringja pe mansar. Dali mangja i ponadori ga panda toveta rokola, so smatrinelele no Allahi deka tale hola me Allahea? Panda kove hola me Allahea? Panda kirane dume Allaheske azza o gjel? Gjenena su italo najbila čo tarsa akava, najbila čo italo tarakva te zapoznajne o čačipe, a e čači paske tirane dumo, em
o čači pe te haljove tek togaš koja kanakhi dunjaje. O Allahi o pishinela dale manushen. Sar tale kokaibe, ko to Allahi azza wa jalla dale manushen ko Kurani va kerga. Em kaken o Allah, ira namen palal ki dunjaja i promukli buti, i promukli šanca te analen kotan. Čabe kovel. A dale manushen gorolafi ko yomul kjame kovel. Ja lejte kademtu li hayati. O kuku mange, teško mange so nisa o šukaribe na kergjum komoro gjivdipe, teško mange so nasledingjum o drome pejkamberen goro. Oleske prala musliman, preto vel kasno, iran tut ko Allahi azza wa jel, diko Allahi azza wa jel, tuke so dela tut lafi em so becinela tuke. Se can o Allahi penela tuke ey manushea, made tu zori kya kaya dunjaja, made tu zori kya kaya dunjaja svoringjum tu ta çalmangi, o doleske ma kel tuke. Unadrgo Allahi azza wa jel kava kerel tuke, sjan li mancar, iranea li tut prema mande, mada ratarnisa vi vlas sađiko te meri vlas postojinela. Ama pošto meri vlas na našalgjovela, nika na tuke se kiracen problemi na neteovel. Mada račalnisa vi răska, mada račalnisa o čorolibe, sere meream barje răskakere, nikogaš na završinena. Ej manušea, svoringjumi nebeska mi puf, koja dava umor na stargjaman, a so mi sineato bezbedinavtuke, je korka maro koja dva kumoringjova. Odleske ponadrgo Allahi azza wa jalla krel tuke, ej manušea, iran tut ku ibadeti ma kel tuke, iran gjalnin tut ku ibadeti, iran gjalnin tut mange te služine, to kalbi barvali pe ka perav em tere vasta răskia kadav. Ama durilani mandar, durilani tarmeri ibadetia, o čoroli pe ka čavko toro kalbi. So bilo te astarena netove zadovoljno, em uvek kraftut za Fatima. Em ko kraj kojel pak me so mangao. Dik, ko bortalo važno, o manuško giranela pe ko Allahi azza wa jel, em odorija kad ikel peri vrednost, poro značaj. Kojek vakti o dat e čaveske kadel jek skupo ceno bar. Em kava kereleske, o evlat, le akava bar. Ka ko pazari, em diko bor pare ka dentu tačaleske, no nikako nas minate bikneole. Gelo ko pazari, koa gelo ko pazari te nudinele, nudingeleske, bish evri. Irangea pe kere e barea, odată knaka kleske duito dive, o evlat, le akava bar, ingarle, ko zlatari, em di ko zlatari ko bor kadel tu takale bareske. Ko galilea, adva bar, tingarele ki zlatara, o zlatari ko ga diklao bar, nudinela leske kana, akale bareske kadaftut 2000 evri. Akva čudisalilo, je kisto bar girati dingele biš evriak na 2000 evrija, iranela pe kere. Em trito dive odat kava kleske o evlat, le akava bar, em kajako muzei, nu din leolenge diko bor kadentut. Koga geloko muzei, koga dikleo bar, va kergeo leske, akale bareske amen datu 2000 evrija. O maksimi panda poviše čudisalilo, irangea pe kere, em odat va kergeo čaveske. Em očavo. A gjartalo e manuše. O doleske mangava kaleta kraftkek preporuk. Uve kovko društvo okole manušencar so kađanen te ceninen teri vrednost em toro značaj. Ma ovo kole manušencar so na ne te ceninen toro značaj em teri vrednost. A gjarda prala muslima. Ko dva momenti koga avea ko Allahi, a o Allahi a gjikerelatut, gjan, o Allahi adalea mangela te vazel teri vrednost, em te ove
uvek manush kuaso kovele poštovanje, em tari strane manušengeri, em tari strana e Allaheskeri. Kad spomninavtke pandajek primjer, dik so značinela o manuš koga celosno avela ko Allahi. Ko vakti, sinek gjuvli, ko te sinela jek maksëmi, orom tarakea gjuvli na kraj dunjaja. Alo vakti o maksëmi lakro te bajrol, alo vakti te prandinel pere qia. Reshingja ka prandinela ko po barvale, vakerindo to vela shukar gjivdip. Tena o kusinelo qoroli pe sarso kusingju me. No, gjivdipe perdo problemencar. Na rahati. Uvek mardi, uvek bërkimi, uvek gjallas ne kidaj, ah bremidaj sote keraf tarakla problemia, sarte si damën tarakla problemia, i daj sardaj uvek sabëri. Hajde miçaj, hajde kovelu, Allah i talo baro, alo vakti i dajte nas valjova. Posledno momenti taro gjivdipe i qaja vela dikela pedia, Rovamnea kencar ka këllo, o midaj, kaskelja kana, ka vakera mere problemia. Ko akoman pari pe kaste ka gjaf, i daj ka vakelo, o evljat. Ko shkafi i situ tek se gjada, uve ko akoltu problemia, pravi se gjada, em te muke te vakere e Allaheski. Na kja i daj i dunjaj. Ko shmingjo problemia, se tingja pe kolafje e dajakere, ali ke dajako roker, postavingej se gjada. Postavingej se gjada poshmingja te këldinelpe, a orom sledinela lakaj gjalla leskeri romni. Sot te shunel i romni ki dova ka pnel, o Allah, me rome mangava, mo kerna mangava te rimonaf. O Allah iran me rome prema mande te zamangelma sarso zamanglumle. O rom shunela kala lafja, gjalla gjiki romni, gushinela la im zajedno kidova rovena. A diara su kleke dako roker, e make kosune čake avela glaso ko te kavakerel. E more evlat, desh besh ti mu kavakerjan te dijake nasmeninjati situacije. Je krat këldingjantu ti mu kavakerjane Allaheske, o Allahi e rome irangja prema tute. O doleste mangata kraftke irantut, o Allahi ađikerelatut. Ako nirangjantu ta kana ko Ramazan nikoga, ako kwakla bereket na momente na poshmingjan kalesko rodrom koga, o leske muslima, a dve kerea buti, taj saka de dževapi. Ima bister. Soka sa dine a dve, taj saka žnejne. Allah neka rakel tutem tere familja, em panda bu, bește do gjakret Ramazani tere familjaja. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.